tua whaman malo Iesu Kiriso e whatalo whatu pa ia man manu o tātua kālesia. Tātua ainga lotu. E mātua si o lava na ia tātua whanau. Pa malo soifua lau leima, soifua maua. Ia soifua manuia fo i nei tae au. Ala whai mai whanunga le lei. Pa talo whatu fo i na ia tātua ainga uo me masani. Ia umawhai o na tātua whaitapo inga whatasi le nei tae au. I le alofa maleanga le lei o le tua. Ma se fo i la tau o lo ia i lunga o penga te whailangi. Ia o lo whapena tāpua i mai lawa maota. Ia ona wale ato toa le maalosi o le tino. Ia me se i la tau ainga e lata mai mai mau. O lo tāpua ia whaiva o tātou ainga. Ai mai se le tātou e kālesia. Tā alofa Tamaiti. Ia ma lor wha ma losi ma nita e au. Ma nei to tele o tātou breakfast ni tae au. Ai ono le ma nei o le catering lenga whai tātou breakfast ni tae au. Ia, ai whaftai a tau tau le wha losi mai. I le tātou a onga whai au, tātou ngana Samoa. Ia, me se fo i le lotu whaftai a tau matua. Ia, e ui ana manu uru tae au. Ia, fia nei whanau e vawe mai. Ia, ma tātou o mai uma tātou te mafuta whatas. Ia i le lato breakfast le tae au. Ia mai whanau le aonga, whamalo whaftai i la auto ngā ruenga whai pēr. Tamaiti o le tae au nei, aso le, o le manatu o tua nei aso o le Mamalu o le tua. It's the glory of God, he talks about the glory of God. Ia, a le manatu o tu lawe o nei aso whamai wawe sea le Mamalu o le tua. O lau tala la le whai atu. Ia e whatatau i le Mamalu o le tua, whawheona i loa po ai o iai le Mamalu o le tua. O au e ila o whale o tiulu e te alu iai o tiro uru. Nā tutu whai mai se lau le lei o le whai whiau le o tingolo na uru. Ia, o teiro latu lau whale tulu le vaso le, then tēne, that's for it. Ai whai mai lau whale le tamalo o tiro uru, mai. Teiro e pasta. E ta malo o tau au lotu te vaai aso umaraw. E alu atu e whama malu mo le whai to o le tau whale ma whanga au ma solo mai mela i lunga. O no manu ia atu wha lafua ma o le anga o mai lumo whalolo. E o whai lumo lo whalolo am tua le anga. Ai ese le leo te malo la. O no whalomo mawhawhau. Peo sao le whai toa le whai mai, whai toa. Mai fai toa lai tafai for fai o tiuru le alu tonu o tau whansa. Te whaai ar te malo ia so uma. Sao la fai lana ngā ruenga na. Mai amu ia o tau e tau te malo na. O te lei lopos te malo, lopos e angelu, tangata na e sau e. Mai lei, wha matala mai lo. Te malo e pi e po o le uru, e ila. E les tangata fo i e wamatua fo te malo. Ai sao a marana whanga au. Nana ngā ruenga na e fai. E se le mana i o le mamao lumo i o. O toi no wholomo o toi mawhawhau. O le masina nei, le e te ua i Sandringham le ho. Tasi a te malo no mawhau, fasi malo. Oi, o whatulo, te malo a pe e matata ata i te mwai nā tonua. Pape, o fasi malo la le whamil te malo. Patu ia, e se foi le lei o te malo na matolu. E whamil tala lintia. Do you know what? You don't get many people like that. You know, many people call themselves Christians, but they don't do Christian things. But that man, he's a real Christian. Yeah. Oti ale lo ulu, o le meu mana iai, fia tele te malo, na sfuta lana o te ilo ulu a wale lusfu. Ono le fia ngā ruenga whasimalo. Tamaiti. O tatou tala na, we might think, oh, what's so good about that story? La lea ngā nātala. Ai, tau mai a tatou. Laia mana ia mai e istangata le ngā luenga o lo e whaia. O le intio le tamalo o le hintu. Wa a vere ngā luenga e whai. Whai mai, e se le leo lake usian. A le mamalu nā le tua le tautanoa i le aso le. Lono fia le tangata e mamalu o le tua. Whai me le. Ia alu e whai to tasi la ngā luenga. Ai tāpua i mon matpitonu o Sandringham. Ai whai to tasi ala ngā luenga. A lea laia mana ia mai te maroa hintu ma whai mai lantala. E se le leo la kirsiano. Tamaiti, you know, it's not what you tell people that you are a Christian.
People don't really take that. Ale mea ilo e tangata o e Cristiano o le wo Yesu. They know by what you do, by your actions. O le Mamalu le tua, we all have the glory of God in us. But how do people see that glory? They see it in your action. You act like Christ. Te whai me siri, te whai me lelei, te whisoaswani lo wainga. E te toanga e whai whi au, whai au mea onga. Mea umanai lo e tangata. He has the glory of God. Tamaiti, o le tala e les tala, o tala mo e tala whai atu. Ai wa mai e whai mwha te inga iai tātou. There are people who keeps an eye on you. You might not see them watching. Alae, vava ai mai a te o tōpo au mea whai. O le mea te wali e nei whai, o lasa au mea whai mai, le lei o Tamaiti la nanga o le atari ila o pai ma la whai. Ia pe te wali whai mai, wai e anu lea o ngā Sa Sandringham, wa lea ngai o le amio. E itanga ta lai mātau mai o tō Tamaiti. Po ia te o tō le Mamalu o le tua, po ia te o tō le glory of God, ia o tō me whai. Ia se tala nā mo tātou, sa o inga māne ia nā tātou, umar tauni, ngā le whaftai a whasimalo, o lan ngā ruenga tele o lo whai e lumai o, I manu ia o whaara fuai tu mo tātou whatsa. Ia ai manu ia tele o tō whanau, anga le leile tua ia tōtō, mai e tū maunu Mamalu o le tua ia tōtō, every day. Ia, tātou tō e pese lua se lau mo le fitu, lua se lau mo le fitu pese la tātou pese ai.